Uhahami wa ciana na unyui wa dawa cia ndugugio ni imwe cia ciiko iria cicungagiriria ciana nini kwaga guthie mathukuru-ini, kuria kuringana na mubunge wa Mwea Mary Maingi ataririe kaingi na kaingi ciana ici ciagaga guthie guthoma ni undu wa mawira maria maheagwo migunda-ini ya micere. Gukoragwo na mawira maingi muno Mwea, ukonaga ciana ni iruma thukuru at a very early age ni undu wa kugia mbeca. Ukona mwana ni athire kupanda mucere, athi kupanda mucere okana mbeca kuki undu ngimwira. Ona gukiri uguo Mary etanire mucemanio uria ugwikinyitio ni anyitite mingurani, akiuga ni amakitio ni marks iria arutwo magite mwaka uyu, akiuga riu minisco yao iri thi wa 4. Umuthi tuna muthenya tureta the Mwea Education Summit. Umuthi niguo muthenya uria ndrogire tucemanie tu stakeholders ma kithomo, tondu kithomo to muruto ni nginya arutani, ni nginya leadership na aciari niketha gi succeed, na nginya aria mekaga wega na aria matekaga wega tugoka bamwe niketha tumenye Mwea tungikatia na kithomo, tondu ndarora performance ya Mwea itirangenia. Riu ndirona nikenjete andu aria meta stakeholders niketha tumenye ni atia tugwika tutware kithomo kia Mwea na iguru. Thina uria munene makiria uria uraruta ciana ingi mathomo-ini ni unyui wa dawa cia kurebia, kuria maingi augite ni kurana naguo na ni uguthira kaimana. Tugacoka tukona ciana kuna challenge ingi ya drugs. Ciana citu iranyua drugs nginya ci primary school, iranyua vangi iringi kithecaga ndawa. Riu kuna kathina kau, kuna ga challenge kau no nitukoretwo tugiciariria na ni urona vadina DCCs makwa meri ni makoretwo makirora uburo ucio. Andu-ini ake DCC wa Mwea Fred Ayeko augite we na maabitha ake ni mehotorete kuukia wendia wa dawa cia kurebia na gutigirira aria othe marenderia ciana dawa ici ni maikio ngono. Muletu kama security officers ni kuhakikisha kwamba tuko na mazingira bora ambapo mwanafunzi wetu atapata ile ya kwamba apate kusoma bila shida yote. Na zile juhudi ambazo tunafanya ni kwamba tunapigana na mambo ya pombe haramu na pia tunapigana na mambo ya madawa za kulevya, na tungependa sana kushukuru mahakama yetu ambayo tunashirikiana nao pamoja. Kuna watu wengi sana ambao tumeshika katika sub county mzima na wameweza kupigwa faini ya shilingi 20,000 na zaidi, na wengine wamepata kufungwa. Andu-ini ha Muthingi TV ni ejitagwo Wambui wa Maina.